Unit 5. In the room. U sobi. U hotelu. Steve Bond živi u Beogradu već 2 nedelje. On živi u hotelu Moskva. Hotel je u centru grada, blizu Trga Republike. Firma Praktikum gde Steve radi nije daleko. To je visoka, nova zgrada na uglu Knez Mihajlove i Zmaj Jovine ulice. Steveova kancelarija je na 2. spratu. Steveova soba u hotelu Moskva je na 3. spratu. To je mala, ali udobna soba. U sobi su veliki krevet, ormar, polica, mali sto i 2 fotelje. U uglu su radni sto i stolica. Na stolu su lampa i telefon. Iznad stola je ogledalo. Pored kreveta je mala komoda. Na komodi su knjiga, sat i naočare. Svako veče Steve čita novine i knjigu. Preko puta kreveta je televizor koji ne radi dobro. Steve može da gleda samo 4 programa na srpskom jeziku. Steve ne razume dobro srpski. On svako veče gleda televizor zato što je to dobro za učenje jezika. One more time, slowly. U hotelu. Steve Bond živi u Beogradu već 2 nedelje. On živi u hotelu Moskva. Hotel je u centru grada, blizu Trga Republike. Firma Praktikum gde Steve radi nije daleko. To je visoka, nova zgrada na uglu Knez Mihajlove i Zmaj Jovine ulice. Steveova kancelarija je na 2. spratu. Steveova soba u hotelu Moskva je na 3. spratu. To je mala, ali udobna soba. U sobi su veliki krevet, orman, polica, mali sto i 2 fotelje. U uglu su radni sto i stolica. Na stolu su lampa i telefon. Iznad stola je ogledalo. Pored kreveta je mala komoda. Na komodi su knjiga, sat i naočare. Svako veče Steve čita novine i knjigu. Preko puta kreveta je televizor koji ne radi dobro. Steve može da gleda samo 4 programa na srpskom jeziku. Steve ne razume dobro srpski. On svako veče gleda televizor zato što je to dobro za učenje jezika. One more time in natural speed. U hotelu. Steve Bond živi u Beogradu već 2 nedelje. On živi u hotelu Moskva. Hotel je u centru grada, blizu Trga Republike.
Firma Praktikum gde Steve radi nije daleko. To je visoka nova zgrada na uglu Knez Mihajlove i Zmajovine ulice. Steveova kancelarija je na drugom spratu. Steveova soba u hotelu Moskva je na trećem spratu. To je mala, ali udobna soba. U sobi su veliki krevet, orman, polica, mali sto i 2 fotelje. U uglu su radni sto i stolica. Na stolu su lampa i telefon. Iznad stola je ogledalo. Pored kreveta je mala komoda. Na komodi su knjiga, sat i naočare. Svako veče Steve čita novine i knjigu. Preko puta kreveta je televizor koji ne radi dobro. Steve može da gleda samo 4 programa na srpskom jeziku. Steve ne razume dobro srpski. On svako veče gleda televizor zato što je to dobro za učenje jezika. Na recepciji hotela. Recepcioner. Dobar dan, gospodine Bond. Bond. Dobar dan. Mogu li da vam pomognem? Da, imam mali problem. Moj televizor ne radi dobro. Šta je problem, gospodine? Na televiziji ima samo 4 programa na srpskom jeziku. Da, i u čemu je problem? Da li imate program na engleskom jeziku? Nemamo, nažalost. One more time, slowly. Na recepciji hotela. Dobar dan, gospodine Bond. Dobar dan. Mogu li da vam pomognem? Da, imam mali problem. Moj televizor ne radi dobro. Šta je problem, gospodine? Na televiziji ima samo 4 programa na srpskom jeziku. Da, i u čemu je problem? Da li imate program na engleskom jeziku? Nemamo, nažalost. One more time in natural speed. Na recepciji hotela. Dobar dan, gospodine Bond. Dobar dan. Mogu li da vam pomognem? Da, imam mali problem. Moj televizor ne radi dobro. Šta je problem, gospodine? Na televiziji ima samo 4 programa na srpskom jeziku. Da, i u čemu je problem? Da li imate program na engleskom jeziku? Nemamo, nažalost. Na recepciji hotela. Gospodine Bond, mogu li da vam pomognem? Nadam se da možete. Da li ovaj hotel ima restoran? Naravno. Na prvom spratu na kraju hodnika. Vrlo dobar restoran. One more time, slowly. Na recepciji hotela. Gospodine Bond, mogu li da vam pomognem? Nadam se da možete. Da li ovaj hotel ima restoran? Naravno. Na prvom spratu na kraju hodnika. Vrlo dobar restoran. One more time in natural speed. Na recepciji hotela. Gospodine Bond, mogu li da vam pomognem? Nadam se da možete. Da li ovaj hotel ima restoran? Naravno. Na prvom spratu na kraju hodnika. Vrlo dobar restoran. U restoranu. Bond.
Mogu li ovdje da doručkujem? Kelnerica. Naravno, šta želite? Da li imate omlet sa šunkom? Imamo omlet sa šunkom i sa sirom. Ja bih omlet sa šunkom i kafu. Kakvu kafu želite? Molim vas, kafu sa mlijekom bez šećera. Još nešto, gospodine? Ne, hvala, to je sve. One more time, slowly. U restoranu. Mogu li ovdje da doručkujem? Naravno. Šta želite? Da li imate omlet sa šunkom? Imamo omlet sa šunkom i sa sirom. Ja bih omlet sa šunkom i kafu. Kakvu kafu želite? Molim vas, kafu sa mlijekom bez šećera. Još nešto, gospodine? Ne, hvala, to je sve. One more time in natural speed. U restoranu. Mogu li ovdje da doručkujem? Naravno, šta želite? Da li imate omlet sa šunkom? Imamo omlet sa šunkom i sa sirom. Ja bih omlet sa šunkom i kafu. Kakvu kafu želite? Molim vas, kafu sa mlijekom bez šećera. Još nešto, gospodine? Ne, hvala, to je sve.